tum kisung the tik ang apolo la sinang li tum han through media social media platform kado ko ipan ini nili kado ko we arat phan ke pachini kang tung alam bang ke la so press meet ke phanang ko bang ke nili tum ME teacher 189 nili tum han appointment nang pi 15 April 2022 arni la si nili tum non puan da jo 25 months lo salary long le lang aput hap si nili tum kisung ke boy ke duk kadure alam sinang li tum han ka chethan kang tung nili tum bang ke office kami nili tum chini ne lo nili tum bang ke SIU apot si bang IS office pen si claim ke dam lo si IS office along tum si claim dam tum si chini lo ye kisung si de ma ye pot lo ma ko ba nili tum ta chini dum de lo nili tum han appointment nang pilo appointment se deng lo duty che join lo nili tum ke duty ke che dam bom lo 6 months provisional salary jut ko pen sta me nili tum continue duty lo or 2 years sam lang nili tum so pot si nili tum bang ta compel de lo ke damun elo ko sakavi pin pen kisung ong lo chu pi jum anda kisung lo ko jo nisi nili tum bang ta nang li tum through media pen se nang ka che than nang ka che share chini lo nili tum han appointment ke nang ki pi ke 15 April 2022 kado ko bi teacher sum ana phanta he si la song bong pe nili tum provisional salary pun ni tum 6 months deng long lo 6 months pe na phi ni tum dharma long li pin si 25 months ani play for education teachers again nili tum tuning ridam lo pong lo ke dam kado ko bi long ayas dam dam lo isi medam long dam lo pastari ka ni nili tum kado ko bi nang li tum media tum tam belum mati in your presence of media nili tum kado ko bi long kadam lo memorandum ta submit dam memorandum ko pun ta nili tum do aso sini nili tum kado ko bi kisung alam star nili tum cetanya masih nili tum hanang jinsut ha nili tum hanta masih lahen go jo memorandum ko pita ayas sih naga receive dun lo ako wag dun si ala kini ate high education secretary sir si intaru kami di sana tang si ano si waktu itu ayas sign kan dulu lah sendiri tu mentanang claim pipo chong hongoi ko si bang nang pu he kai ta positive response sendiri tu hanang ki ayas pu noi ma jo ngoi si he moi em moi do we ki ti din tu anda chong hong chi panin di noi chok pu tum claim bong si assurance kini tum hanang pi lo hem kami nili tum bang ta ko son mo mati ipok nang li lang nang li an si ka chong hong he lang ma nili tum la bang si ke pilo la si tinta ka chong hong hi ke kalilo kan ini 25 months ka chong hong lo sir la si next cabinet meeting ke men tu si dujima so hudang le nang papas pi dia lo pote nili tum ta ke joy lo kiso kisung dan nasi nang pajok tha ko si pilo pajok ta vi nili tum headmaster pansta me mane personally chethan lo block officials tum hanta CRCC tum hanta tum class isum ong lo son pasi nili tum bang ta kado we memorandum la high staff nili tum cepaklan kado we phanta pachini lo la si council authority sumen ke chokpo busika nili tum han ke kai ta insurance nang pidum patai tit ne dam ta chokpo claim bom lo tang office kam claim bom lo nili tum han nang kanu lo nili tum bang non claim bom lo ko la si next LP tumbang epat tumi chok igdat lo mati si LP tumhan ke pajoy ke son da taxi ME tumhan ta la so kisung la so ing su bang nang hek klop mo lo pin la si next week po nili tum ta cabinet meeting men tu tong dui ne nili tum ta chini ne da lo mati si through your medium through media nili tum bang appeal bang ke next cabinet meet ko bang LP tumhan e pachok son khot le nili tum han ta na pachok nili tum 5 August pen arni si nili tum bang ke memorandum long mention lo je nili tum ke class dam le lo class boycott lo puche than panchini dak la hen lo jum la hen lo nang li tum han nili mo xerox copy ta me nang lo do ni ko nili tum demands copy ma ko nili tum bang ke jo our demands 15 of August 2024 as deadline we urge you and the authorities 2024 or else we may bound to go for further step of following up action. Boycott of classes, we have been resolved among ourselves to boycott our classes from 1st of August 2024 until the salary is credited to our respective bank account. Nili tum la solam ke memorandum submit last hutsing nili tum bang read out tekang lo ISR along sekami sumpik an lo sar nang chokpo nili tum bang son lo ipoglong ana wi lang na wi lu son se nili tum ta ko chong ko thon hela nili tum along ilong choram nang kana long se kan ni preng do thip lo
baki gilong ji kan nili tum non sung pro masih nili tum hana jin so ka pro masih so memorandum along sini nili tum kadu ko we alam sa kami kisung boy alam ndak sini nili tum cethani